tere! Me oleme siin tegemas Dr. Pepperi Blind Taste testi, mina ja Solarise juhataja Karo. Ma pakun cherry. Ma pakun blackberry. Jaa. Creamy coconut, for sure. Ei ole. Ma pakuks cream soda. Okei, me peame kõik läbi maitsma enne. See on nagu blackberry ja see on cherry. Issand See on strawberry and cream. No, see on küll creamy coconut, come on. Creamy coconut. Aga okei. Okei, ma reaalselt ei saa aru. Siis final. See on cherry. Cream soda, blackberry, siis järgmine on see strawberries, siis oli coconut. Ja see ei jää coconut kindlasti. See on vanilla float. Oh, what the hell? No, I told you! Ei, aga kuidas see cherry on? No, 3 saame kätte. Tahad ka Dr. Pepperit proovida? Sa tead, kus meid leida?